ونخرج له يوم القيامة كتابا. Ya, kita turunkan kitabai. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat tilawah yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu mempraktekkan bacaan dengan menggunakan maqam nahawan dan ras pada lanjutan surah Al-Isra, ya, dimulai daripada ayat 12, ya, pertengahan ayat 12. Baiklah sahabat tilawah yang dirahmati Allah, kemarin kita sudah mempelajari maqam bayati dan hijaz, ya, sampai pada pertengahan ayat 12. Sekarang kita lanjutkan dengan menggunakan maqam nahawan dengan tingkatan nada awal maqam nahawan. وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ. Ya, kita ulangi sahabat tilawah. وَجَعَلْنَا النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ. Kita ulangi sekali lagi. وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ. Ya, kita lanjutkan nahawan dengan tingkatan nada nawa. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. Ya, sahabat tilawah, kita ulangi. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ. Ya. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. Ya, kita ulangi. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. Ya, sahabat tilawah, kita lanjutkan jawab nahawan. Wa kullu syai'in fassalnahu
tafsila. Ya, kita ulangi sahabat tilawah. Wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Ya, kita ulangi. Wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Ya, sahabat tilawah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan dengan maqam ras. Maqam ras terbagi kepada 4, yaitu kita mulai dengan ras awal maqam. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi. Kita ulangi sahabat tilawah. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi. Ya, sahabat tilawah yang dirahmati Allah, mari kita ulangi. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi. Ya, sahabat tilawah, mari kita lanjutkan ras syabir. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Ya, kita ulangi sahabat tilawah. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban. Ya, kita turunkan kitabai. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Ya, sahabat tilawah, mari kita lanjutkan ras 'alan nawa. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Ya, sahabat tilawah, mari kita ulangi. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Kita ulangi. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Ya, sahabat tilawah yang dirahmati Allah, kemudian ras yang terakhir yaitu ras zanjiran. Nah, kita juga akan mengambil pada ayat 14. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Kita ulangi. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Ya, kita ulangi sekali lagi. Iqra
kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Sadaqallahul azim. Sahabat tilawah yang rahmatullah, inilah dua contoh maqam nahawan dan ras pada surah Al-Isra. InsyaAllah semoga sahabat tilawah video ini bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.